لە ڕۆژی جیهانی شانۆدا شانۆکارانی شاری دوهۆک ئەم یادە بەرز ڕدەگرن. لە پایامنێرمان شیروان خدر زانیاری زیاتر وەرەگرین. شیروان سڵاو لێبێ. سلاف هەلبەت ئیرۆ ڕۆژە جیهانیە شانۆیە ئەژبەر کوت کەفتە دەستپێکەمەها ڕەمەزانە پیرۆز دهۆکێ چ چالاکردانەیە خستینە لێ بتنێ ئەڤرۆ سەعات نە بۆ هەتا سەعات دەهەیە ڕێبەبەریە ڕەوشەنبیری و هونەریە سێمێلێ چالاکەک داخستیا و ژێ ڕێخستنا سمینارێکە سەر مێژووە شانۆ و بزاڤە شانۆ دهۆکە سەژی چەند هەلبەستێک دێنە خواندن لێل سەڤەرات بەشی شانۆل دهۆک یعنی ئەڤرۆ ئێواری ساعتە ئەوش دێت کۆنگرێکی ڕۆژنامەوەی دەشتم پاشی دێ پلانە خۆ یا ئەڤرۆ دێ داڕژن و ڕۆژێن بێ دێ چەندین چالاکیان دەخستن ئەم بەتر زانیاریە شانۆڤانێک و هۆنەرمانە گەلمەدا ڕێبە ڕۆژ دەگەرتوکەرم کێوێ دەرێ دەم باش ڕۆژە جیهانیە شانێرەوە پیرۆز بیت باز لە هەوە هەمیە پیرۆز بیت لە هەمی شانۆکاراجی پیرۆز بیت لە هەمی دوستێت شانۆێژی و بینەرێ شانۆژی پیرۆز بیت باشە کاکرێبە ئەگەر پرسەرکەن ئەڤرۆ دەوە چ چالاکی هەبن يعني في هالكفتي وانشي شاركي هينا دي كانجي وان شاركة رخم راسي از وكو شانو كارك دي آخرم چكاس سر چه جهت آورینم بشواكي گشتی چالاكي اتمت كيمن جبركو شانو جي راسي جي لكردستان گشتی يلا گرنگي پنه هاتي دانانه اگر شانووان تبر خود همي تنه پیرزباهی لکودت کن تنه سر مال پرت خو وینند خو دیروکیت شانوی بلافت کن وکو کار از نشم بجم که چالاکی دیتا کردن پراسیج من آگه چالاکی نه تنه سندیکا هنرمند بلکی پروژه که هی کمبونه که هی اوجی امت آگادار کنیم کمبون بلکی پروژه که پراگ اینن او پروژه پرجوان داشتن و وانا دابید باشه اگر پسر کن بزاوا شانوی دو که چاویا بزاوا شانوی بری چند ساله که باشتر بود نکه یا کم بود ام چند وکی کارگاهی ام قطابیات شد که این پیمانگاه هنر جوان یه درچن و کلیج درچن ل نبونا برهمت شانوی گرد تیمن او اگر پال پشتیه بلکو وکو مادیان حکمت او دلیوه نبیتن که پتر هاری کاری شانوانا بید باشه نقول لاواز بنا الجور قلتنا تام هوكار شانوانين يعني هوكار نبونا برهمك الشانوية يعني جيان هوكار دارين تسوق سي هوكار دانا ديار اكيد دارایی تشتکه سرکیه شانوان یه تاین بلکه اینک شانوان جی که تاین کار ناکن اوش که هی بس پتر بجمت 85 ساده داراییه چونکه اگر پاره نبیتن کار نایت انجام دانی شانوی مروف دو مانگا پتر پرووات کتن وقت خود داده و گروپ نه ایک و دو کسن یعنی 10 کسا پتر بنویت دار شورد کن و جا او همی پیدی مزاختنا پاره و دیساجی دا شانو بیتا درگهک بو جیارا شانووانی که پشتوانی بهتر کردن لو ما همی گواهی دا خواست کن پشتوانی شانووانا بکن دا کارو برهم بردام بن سپاس کاکربر وکو هنرمند شانوان گفتن پیویایی که کو بزاف شانوال دو که خورتر لیبت بله اساساً وکو میوانم داد دیار کرد کو دیار ابرو اربابریه هنری تایبجی بش شانو دید کنگره که روزنامه ده برنامه خوی روزن بهت و هالکفتش برکو کنهم داد دیار کردن اجبر ماه رمضان پیروز و روشادا چالاکی نمیلی روزن بهت دهندک چالاکی دارکن دیساجی روز بجین شانوان دهوکه و دوار کمپیوتر گرینگ دیپ شانوان و بار شانو بدادن دهوکه بله سوس پایامنێرمان شیروان خدر سپاس بۆ زانیاریەکان.